تماشاوانê Xanî TV dema we xweş be hîvî dikim rewşa we baş be. Mijara me ya vê xelekê hoşeng wêsê ye. Xem nake ez jî rojekî ji roja bifim mijarê programa xwe. Êrişên li ser hoşeng wêsê çêbû ji ber çi bûn? Social medya a Kurdên Rojava an Erebên Sûrî di van çend rojên dawî de pir behsa hoşeng dikirin. Ji ber çi? Sedem çi bûn? Mijara me ya vê xelekê ev e hoşeng wêsê ye û qehwa hoşeng wêsê ye. Em dest pê bikin. المستقبل هو لسوريا وطنية، لسوريا لا مركزية، لسوريا تحترم هذه المكونات في الدستور وتصون حقوق هذه المكونات في الدستور كما هو وارد في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ضمان. ولماذا بين مزدوجين؟ يعني لماذا قلت هكذا بين مزدوجين؟ لأنه رئيس مؤقت، لأنه رئيس انتقالي، لأنه ليس رئيسا شرعيا، ليس منتخبا، لأنه يقود مرحلة انتقالية، لا يقود مرحلة سوريا مستقرة ثابتة دائمة. طيب. يعني أنا أدعوها بين مزدوجين لأن العالم يدعوها مزدوجين. الإعلام السوري هو الذي ينفي هذه الصفة، صفة الانتقالي والمؤقت، وهذا يعني طبقا أنا لا أتكلم خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في الإعلان الدستوري. طيب. هو بنفسه أعلن نفسه. أنا بس سألتك لماذا قلت هكذا، يعني حناني قليلة. سألتك لماذا قلت مزدوجين، يعني هدي أعصابك يا أستاذ. المهم واضحة يعني خلص يعني خلص يا أخي، خلص يا أخي، خلص. ممتاز إذا طالما الصورة واضحة ممتاز. يا أخي أنت ليش جاينا بهالنفسية وبهالانفعال وبهالكذا وسالخ الكوكب مني؟ لكل مقام مقال أستاذ. بمعنى ماذا بالله لكل مقام مقال؟ بالمعنى الذي فهمته أنت تماما، لا زيادة ولا نقصان. ما هذه يعني أستاذ دكتور علاء الدين العرشي، هو هذا طولة اللسان يعني تنتج. بری چند روزا کانال فرمی تلویزیون سوری، کانال نیوز نوچیان الاخباریه مذخندی پروگرامی کی دیالوگی کر میجی قبول کر لی شرط مهبو بفرمی ببرپرسی کانالی را آخریم لسر واتساپیم گو اس جبو کو نبیجن هوشنگ دیالوگی دروه، نبیجن کو هوشنگ ناخوازن نقاشه بکه، ناخواز دیالوگی بکه. از یورم لی شرط مهیه. شرط مه چه به مدراتور پروگرام معاقل به، افندی به، اوبجکتیف به عالی به و نروشوشتی به لهم بریمه. برپرس قبول کر گو ام قبول دکر نگوت نا دما مگو گرک نروشوشتی به نگوت نا تچماولو سر حواله مده آخوه ام قبول ناگن تشتکی ولو نگوت تشتکی به ویرنگی نگوت ما شرطی خود مگو بنا تجمر دی بیشه سوز ده وانتشتی هانجمر پیک بینه ازی ور گو اسوز ددم مجر نویسکی مجر گو تکس سوزك يعني زلام جو زلام ره بزمان عربي گو اري باش استيب از چوم متزاني وكي خفككي وكي ليسككي هي ما آمده كاريا خو وشر كربو تشتيش مر لازمه محاضر كربون تشتيكو ازبيجم جي محاضر كربون رخنين كو ازبكم جي حمو تشت آماده يكي دي ميدان الشهر دبي تشكي وي حاضر بن دبي جبل خانه وي حاضر بن وكي شهروانه كي بحاضري ببلان داد كه ميداني بويرنگي از چو محمود شي خوغوت لهمبري رژیما احمد الشرع رژیما جولاني رخنه ونرخاندن لهمبري مديا رژیما جولاني رخنه ونرخاندن
ودماكو مرو رخنا ذكر أحمد الشرع وجولاني و بفير يعني روشا أحمد الجولاني قانوني چي أحمد الشرع قانوني چي همو ببلغة وما پیمانا دنابرا حسدي قسدي پیمانا دنابرا حسدي و جولاني جي ما همو چاپ کربون جو کس کربون بنرخینم سر همو آسته ما آمده کاری خود کرد هر که مبرسف ددا برسف من نلوگوری کیف آوان بو مجیه فاشست مجیه نجات پرست ایوان ای مودراتور و ای کسین دل استودیو حاضر یکی جه حلبی تولی بو و یکی جی با اصلی خو کرد شامیه لیبی رو بوچونی وی اسلامیه دنابر قصده و جولانی دد چوته یعنی خونیزی که قصده جی دبینه حسده و لیبیتر ناسنامه اوی دوی پروگرامه ده ها دیار کرن کو نزیکی رژیم سوریه جه قصده بیتر یعنی سری سدی هفته هشته نزیکی جولانیه سری سدی 20 نزیکی قصده قاشو برادر ما اوبجکتیف بعاقل و اوبجکتیف ای مودراتور یکیش حلبی آنی بو لدجیمه یک حوالی اخوان المسلمینه بس بینازدکم و اوه کرد شامی جی کردکی لهمبری کردکی آنی بو و اجی تیرا خواهمه داره مدسته مده بو مبرسوا اوه ای کرد جی دا ای کب اصل خواه کرد علا الدین آلا رشی و مبرسوا ای مودراتور جی دار لسری وی جی خست و مبرسوا ای لحلبی جی ای اخوان جی مدار لسری خست داره می گوتنا مبویه نرینا مبو حلوستا مبو یعنی بشیوه کی که از تشتکی جوان ره نهیلم نقرتینم چه نرینکی شاش چه گوتنکی شاش چه انفرماسیونکی شاش دیرکت برسواوی بدم داوی هنگی ولو تنگاف بون رینما ای مودراتور زمان خود درش کر دو آویتمه دجونا گو اف چه زمان دریجیه نزانم چه من لیوه گران مگو تو بزمان عربی یعنی تو شست زمان دریجه شست قد زمان دریجه تدی جارنا کردی جیم دی بیجن یکش در بیجه نزانم چی تدویجه تو هزار اوتشته تو صد اوتشته یعنی تو صدقات هزارقات لیوه دیگری نه امام دی بیجن شست يعني هم خاصة بالعربي ولو دبيجن شست زمان دريج تنتني زمان دريجه كيه پفچون ولو چبو قربالغ چبو د داویا پروگرام ده پشتی به همو چتی خو گوتن همو نرینه خو همو گوتنین خو همو رخنین خو تند داوی م پروگرام بداوی آنی مگو بنر مرومت اکیداته شان و شرف اکیداته و تنهی جای وی رومت و شان و شرفی به زمان عربی به وی رنگی به وی شیوازی به وی هفوکه به وی ناوروکه مش ای مودراتور گو ای مودراتور رابو چواکر قد کر از دریا زوم ده اونلاین تبلی پروگرام بو پشتی می وی رنگی برسفدا قد کر حوالین جولانی حوالین رژیم سوری چه کرن وکی سرکفتنک مودراتور ما روشنموان ما هوشنگوس قوتان جه پروگرام خواه قوتان ای چه از قوتاندم یعنی بیشتی متیرا خواه یعنی اف ساعتك 5 دقیقه یعنی متشتک دوان نهشت رژیم آوان سروکی وان دولت آوان حکومت آوان مدیا وان مودراتور وان لیکولینر وان و کرد کوی آنین کوی لهمبری مبکار بینن همو خوزی اجمال خودیر و بزمان عربی زانم بیم چه فیلم آنی سری وان پشتی 5 دقیقه
قرما من از لوان دخم داوي وشاني قد كرن قلت والله ام بسركتن ما هوشنگ قوتان كلتا تشو شك قوتان هي خولي سر هوشنگ لمالا خو آلي ويلي جمينه قحوه خوشي فت خو و قوتني خوشي دبج وهالوسطا خوشي دبج و بيستك وشو هوشنگ قوتان هوشنگ قلت قلا دزيه درباسك يعني من هنا ليه وش خركرن وكي سركفتنا كي تطبيقي الاستوديو بوم وبرا مدانه جو استوديو جاركي للدوحة مودراتوري بروغرامكي حوالكي ابوتشيا دقوتي وجو استوديو براوي جو استوديو لأزناوم يعني وبروغرام هنا انا قد يابو ايم بروغرام لبرداوي بو چند دقه مابون محمود اشتي خوبوت حمو تشتك كو اجبير بك مزبيجم تنبو حمو قوتني خو قوتن موان فالا درخست شو فالا درخست موان شرمزار كر دهندري مالا واند دهندري بروغراما واند دهندري كانالا واند متليا هو خست شعبي نتني يقولوا يعني مدينه وان لقن وكي ام ديفيجن يعني من ايمانا وان كان وبزمان عربي بروغرام هي محمود اخست وتماشاوان فر يعني بحزار عليه تماشا كرن سوشيال ميديا كردا براستي كرد تقصير نكرن كردي ما روجاوا كردي ما حمو كرد آپوچی و برزانی ای انکسه و ای پیدیش پرانی تقصیر نکرن پشتگیری هوشنگ جبر که هوشنگ بوی هلوستا خو نونرتیا کردا دکر ایریشا نجات پرست آل دجی هوشنگ وکی ایریشا لدجی کردا بو پشتگیری از دو روش های وش مسئله تنه کرده می باکر برادره می باکر و نزانن چه عردهاش چه بول سر سوشال میدیا ون بزمان عربی نزانن و نزانن به چه قومی یعنی ادوان دروش سه روشه تاویده پشتگیری گله ما اکتیویست ما نویسکار ما روشنبیر ما ای روجاوای کردستانی و هناك عربي توليفي بشتگیری هانه بون براستی جبوم شان و شرف کی مزنه رومت کی مزنه و مورال کی مزن ددمه و برپرسیاری کی مزن داوج سرملیمه جبر في بشتگیری مزن يعني رژیما جولانی جی تخمین نتکرن که هوشنگ حیاوی آستاهان خودی باندور دکاره کولانا کرد یعنی جواکا کرد بگینه هف گلک هست دگوتن هوشنگ کردا یکیتیه دناوا کردا ده چیگر به حلو استا خوده يعني بفي نرينا هاني كو اف جدايين دنابرا انا كسو بيدي وانا كسو هسد وقصد ايدي نما حموبون كرد ده پشتگیری ده پشتوانیا هوشنگ اوسده حموبون کرد حموبون یک روژا پشتیوی رژیما جولانی رژیما احمد الشرع کو آپو دخوازه هم انتگره ببین آپو دخوازه قصده و حسده و پیده انتگره ببید وی جوینه هانه ده چکر او رژیم چول شامی خو پیشاندانه کی لدجیمه لدار خستو پانکارتا لدجی نویسکاره کی کرد نویسکاره کی جسوری هوشنگ اوسه خو پیشاندار لدار خستن و پانکارت هلدان امیناکک جوی خو پیشاندانا لدجیمه کل شامی لدار کت ده تاریخا ترکیه ده چه نبیه نویسکارن آپوچی هنه نویسکارن پشتگیریا
آپوچیا دکن لترکیه هنه تجاری دولتا ترک خو پیشاندان لهمبری نویسکارن آپوچی لدار نخست لهمبری مدیا آپوچیا آل ترکیه یعنی شام و آزادیا ولات و نظانم چه لدار نخستی بومباجی آویتیه ده سالن نوتی ده سالن ایریشن بویرنگی کری لیوکی خو پیشاندان لهمبری نویسکارا نبیه لترکیه کشتنا نویسکارا جی چه بیه خو پیشاندان چه نبیه آب موسا کشتن گلک نویسکار گلک اکتیویست گلک سیاست مدار هاتن کشتن لی خو پیشاندان لهمبری نویسکارا چه نبیه لشامی چه بو پارێزەرێن ئاپۆ بەرێ هەرنجە ئاپۆ ڕبێژن ئەو کەسێ هەر هەفتە تەرەخنە دکە لە شامێ رێژیما جۆلانی حەیفا تەهلدا بڕێز ئاپۆ رێژیما جۆلانی لە هێمبەری ئۆهەوشەنگۆسێ خۆ پێشاندان لە دارخست بنەرن تەماشەوانێ هێژە بەرە وجدانی خۆ خەرانێک حەقی خودێ بەرە بێژیێنی اف 15 ساله 14-15 ساله از رخنه لآپو دکم از رخنه لقصده و لپککی و لپیدید کم تهدید کشتن جمر هاتن گوتن ایریش رش کرن دره و سخیف انتی پروپاگاندا چج پککی هات و کر دتشتنی حتی نها نکرنه آپوچی حتی نها نکرنه یک تیم کشتن و سویکاست نشاندنه حتی نهاوی نکرنه خو پیشاندان لهمبری ملدار نخستنه نه لقامشنو نه لأوروپا نه لباکور لی رژیم جولانی جدیولا برز آپو جبو خواه نجبو آپو یعنی هوشنگوسی لهمبری هوشنگوسی خو پیشاندان هات لدرخست اف جبوك هاي وجبه مسألة هاني حبي والناس بكن كو دردي ما نتني رخني على همبري بككي ولهمبري آبو ولهمبري دولة تركة دردي ما الآلية كي ديجي هيز رخني رجيما سوري رخني رجيما جولاني ديكم مديارو في رجيما هاني انتلكتولي وان يعني مدني فرحو وآمد دجلي اي كل جم جولان جيهنا ازرخني الوانجي ديكم او جيهنا يعني اي وكي كومو غوتشي يعني اف كسيم كومو دناوا بيجي الجم جولاني جيهنا ازرخني وانجي ديكم هل وسط وانجي آنجات برست فاشست لهم بريمه هنا جا اي جولاني چل سرمد بيجن ایکو به زمان عربی دزانه دوان پانکارتی هانه دوان دوی خو پیشاندان هانه از لسر قصده یعنی نویسکا هوشنگوس ای قصدی هوشنگوس ای حسدی ایکو حوالی قصده ای آبوچی بیشتی ها قواس سال دیسا بوی چعبیل مدنرن که از آبوچی me از پاراستنا قصدی دکم بتشک پاراستنا قصدی نکریه و از حاضرم پاراستنا قصدی بکم و یعنی اف جبومه مبری گوتی یعنی رومته که از ناینم سرخوا یعنی و یعنی توانباریه کیش اجی نعرفم از حاضرم پاراستنا قصدی بکم لی شرط مجی هی شرط مچیه پکی کل ورنمینه قادر و مادر و اوی باکوریه که لپش دریا لپش پردا لروجاوای کردستانی نمینن قرار ما چارنوسا ما نددسته کادروی کی باکوری ده به خلقامش رو دریش کری و خپعن کری و حمو کسابره وده به از بویرنگی قبول نکم 15 ساله ما قبول نکریه 15 ساله دن جیوری از قبول نکم از قبول ناکم یعنی و چاقی اگر کادرو جور در کهون کادروین رسمی جور در کهون و ایشی خوش من نینن
مداخله كاري من نكن وشاغي سر سراسر شعبا قصديه هيري لبيش أزبن لي حتى كادروين PKK كادروين جميل بايك وخابو هبه حتى كو آلدار خليل ومظلوم عبدي وإلهام أحمد يسيري بريار وتعليمات آبو بن شعبي وانج آبو بشكي شعبي وانج جميل بايك بشكي شعبي وانج مراد قرائلان ومصطفى قراسوج دوران كالكام بشكي نممكن أزبه مهابالي وان تجاريس قبولناك أزير رخنه يخو بكم ليس كرداد باريزم از مافي كرداد باريزم از دسكفتي كرداد باريزم اف دسكفتي نهاني بره ولو ارزان ومفتي بلاش ولو انتقره نبن وكي آبو دخوازه چي نبه از فيد خوازم يعني از بشتگري في مسألة هاني ما قصده خشكو براي منه حتى داويزي وان بباريزم اللي از ناخوازم بمينن خلام وزلام دبن بريارة جميل باي جوان روشا وان بريارة روشا وان بده جديفلا كو بريارة روجاواي كردستاني دستي روجاواي كردستاني نها ام وكردي روجاوا ام مداخلة جيانا PKK دكن PKK دچو خو فسخ دكه للروجاوا الجقام شلور دبيجي كان نريناتا چيه جگل كرد فرسكر آبود بيجي خاتيكا متركه دزانم جام تركه اتوازم خزمتا دولتا تركيبكم هاتي نرينا ما وكي كردي روجاوا خوستيه ام لبر آبو قي يعني تشتين جرينجن هيجان كل ما قهدار بك يعني كام تشد بيجن تشتكي ولو هي نا هيلنجي نا هيلن كو ام نرينا خود درباري چاره سرکرنا مثلا کرد لباکوری کردستانی پیواژویا دموکراسی و اکولوژی و نظام کرافیا دموکراسی آل باکوری کردستانی نایلن ام تید باخبر نایلن ام نرینا خوشی بیش باشه وين دليلهم بري ما دقرن شو ما هو المداخلة كاري روجاواي كردستاني دقرن از قبول لكم كادروين PKK كنا خوازه هر باكر ل روجاوا بمينه وكي سيفيل وكي برا وكي پنابر وكي همولاتي وكي كردكي روجاواجي سر چعوا يعني وكي كادروي كي عسكري وسياسي ور مداخله بك امر وتعليماتا بدمه آلدار خليل خلامتي وزلامتي سرخو قبول لك مسترخو قبولناك اجويجي قبولناكم يعني كو بمين حتى خلام وزلام وكولا اجويجي قبولناكم اگر شخور قبول لك برا سكتر به هر شخور قبول بك برا قبول بك ما از قبولناك التجاري بذي روشة هي از نممكن از بمهوالي قصده لغوري باهوز اردال نممكنه باوس اردال کو حتى روجا ايرو نبي خدي وهلوستكي ولاد باريزانه جبو روجاوا رابون ورونشتناوي خواوي شياربوناوي طاشتي وفراويناوي بقاقو وجميل بايك وقنديل وآبوي اوه وچاوا جوان شورش كرب باريز از في قبولناك جبو ويجي قبولناكم جبو باوز اردال جيس قبولناكم جبو قلي خوي روجاوا جيس قبولناكم ام نكولنا ام نا خلام وزلام وكريقرتي انجم PKK وآبونه كنجي بخوازه رابن شر كنجي بخوازه هرن انت قريب بن نولوية شرطي اوه كادروي باكوري يا ببن سيفيل ببن ولاد باريز ببن سيفيل دندره جوا گيده وكي كرده روجاوا بجين سرسرا و سرچاوا بمينن عسكر سياسة مدار وجمر القنال تي في ده برسبكتيفا و ريفه بربن يونتما باكوري
کانالا روش، کانالا روناهی، کانالا نزانم چی، و وكي كفري چقماقا صالح مسلم وبالدار خليل بليزن وكي تزبيه آلدار خليل بب كفري چقماقي صبري اوك از في قبول ناكم في فيم بكن في تي بكيجن لنايوي واتيا هاني از لدجي قام شلوم اب 15 سالس نبوم حوالي تركا سروكي و حوالي تركاي اب 15 سالي م بازاریه با اپوزیسیونا سوری رو نکریه سروکی ونها دخوازه قصده و حسده و پیده و افری و بری حمو انتگره به از لدجم تفلی که از لدجی و پیمانا حالیمه پیمانا دنا برا احمد الشرع و جولانی تفلی که از لدجی و پیمانا حالیمه لی ده پروگرامین تیوی بزمان عربی از وی پیمانا هانه ده پاريزم و از لسر چاوی واندخ سر چاوی حوالي رژیما جولانی تجاری تعویز از نادم از ناپوم از تعویز بدم از ناپوم تجاری از نه 15 ساله منه از دوری وی مثلا هانه جا قصده جی رستعوی اجوی مثلا هانه دانا کبم وك نویسکارک وك روشنبيرك وك اكتيفيستكي كو رژیما الشرع من سر قصده ده حاسبيني من سر فككي ده حاسبيني ازدكارم يعني ازدي صافقرم آپوچيه بري ازدكارم برحته قال كس فقريان قال كسين ابي كولوش نافككي الرفيابون و بچيروكين قماري وبچيروك بتشقلين قماري دي صافقريان يعني تشتي فوزي شنغالي كر قي پر از نكارم وك فوزي بم يعني از پر حد كارم بموك فوزي قالت كسي دنا فيكو شناب فكاكي فقريانو دي صار دفو زرنا فكاكي قي از نكارم از ولو پر حتى وقرت ونوق وقرت قحوي از كارم يعني يك لفيدري لفي باشاري هان هي لفر الباشاري ما اوستنده جحب صابك الربيعي جحب صابك جبن دستي مراد كرايلان جمال ربيعي جمال سرشترمي بير دكر لي برسيني بير دكر دنوتو بينجا دنوتو چارا ربيعي حكم اعدامي قرار اعدامي للسروي جحب سي ربيع هاتي جنب بدكي هات جنب في آلا هاني هات جنب بدكي ويحما ويباراست وجيرقوت الفرد مين سرچعوات بچ سوري سرچعوات شو سوري لديركي بككا او قوتاند او جباجاري ويجمالاوي قوتان شو شامي درقد هاد ويدر اوروبا خوكر پنابر قاشو مافي پنابري استند كو لانتي بككي و بككي قفالي دخو بككي بكجو نزانم شو مافي پنابري جيستن پشتوید بو دیسا فقریا يجمر وكي قراتشي وكي لجمع دقرش هبو يعني كسن ولو بقربانا دقرش بن دقرش كي بو للزرنية دخص لدفية دخص ولا قحوة داوتو شين وشاهية شينا دقحوة چه دكر داوت هذا الدفو زرنية دخص كسن ولو بون دقرش حيفا دقرش والله وبالله وتالله افكسن كو بري آپوچی بون و جناب فککی رویانه برورشی رویانه جادی صافگریانه نوکا جمر بحثا سروکی نووی دکر سروکی نووی جبو خوده جبو کافرا يعني ونشد بيجن برادرين هيجا ولات باريزين هيجا انسان كي دبيجي دولتها نتاوي كريته كردستان سربخوا نلازم فدراسيون نباشه اوتونومي نباش مافي چاندي اي كردي اي نتوي تنه انتگربوين جواكا اكولوجي جواكا ديمقراطي خيرا خديه او باش
یەکی بڤی رەنگی حەقواسە لە دژی نەتەوی وی کردنە سەرۆکێ نەتەوی سەرۆکێ گەلێ کورد کادەژە وەرن ژمەر یعنی vê mesela halê şevbek ev çawa çê dibe li cem apoçiya li cem xapoçiya tenê çê dibe xapoçî jî xwevan derewê hanê dixapînin dixwazin em jî di nava vî keriyê hanê dibin keriyê xapandinê ez nemumkin ez yani bi tevgerekî vî rengî re ez rexne li dijî PKK mi li dijî sûreca wanî bi derewa a entegrebûyînê a li Bakurê Kurdistanê ez li dijî wê me ez ê li gel entegrebûyîna Qesedê û rejîma Colanî bim nemumkin e ez kesayetiyekî nivîskarekî Kurdim nerîn nasnama netewî diparêzim vê ala xweşik diparêzim ji xwe re li vê ala hanê binerin ev ala hanê ku berî heftê heştê sal nêzî 100 sal hatiye amadekirin li ser bergê kovara hawarê ev ala hanê hebû binerin çi qîsa xweşikê wan alê PKK hemû bînin ha hemû alê PKK bînin li bêjingê xin bikuvêjin hûr bikin wek vê ala xweşik dernakef wek wê nemumkin e alê PKK vegirin li alê li vê ala hanê ala hêja ala rengîn ku rojkî ji roja koma berxwedan pesnê wê dida bihece bihej rengê tey çeleng kesk û sor û zer tîrêjên rojê xwe avêtin ser ev roja hanê ew stranê hanê li ser vê alê de hat gotin ne li ser alê PKK û çakûç û das û nizanim tiş miştê û li wan ew stranên ku koma berxwedan li ser vê ala hanê de hat gotin ala rengîn lê ez çi bêjim niha ala rengîn li cem PKK bî Efyûn ala Kurdistanê bî ala KDP ev ala KDPyê ne ala Kurdistanê gelek ker jî hene ev tişt di serê wan hatî çandin kazê çawa ji bo serê wan derxînin gelekî zor e mebesta min ji vê wekî Kurdekî wekî parêzerekî ala Kurdistanê wekî parêzerekî doza Kurdistanê bi qelema xwe bi gotina xwe wekî parêzerekî mafê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê kî li dijî mafê gelê Kurd bi Kurd bin ez li dijî wan me Ereb bin ez ê li dijî wan bim ez mafê xwe diparêzim ez mafê min e ev mafê min in ev doza min e min netêtine bere kesek lomêl ji min neke peyede bi meyede bi qesede bi tu li dijî gelê Kurd bi ez li dijî te me tu li gel doza gelê Kurd û mafê gelê Kurd bi ez ê te biparêzim bi roniya çavê xwe bi dest û dev û diran û neynokê xwe zê te biparêzim bes tu jî biçekî dûrî apo bikev îdî bes e xelas 40 sal koletî ma qey çawa bû ma koletî ket xwîna we ket damarê we ket hestiyê we û nema dikarin îdî ew şexsiyet tune ew kesayetî tune mere dizewuce mere ji bavê xwe qut dibe ji diya xwe qut dibe ji malbata xwe qut dibe piçekî malbatekî ava dikin tiştekî ava dikin ma mere nabe ji minê bavê xwe hûn jî ji PKK dûr herin piçekî dûr bikevin me negotiye bivin ji minê PKK piçek bivin xwedî şexsiyet eger hûn bûn bi xwedî biryar xwedî qerar xwedî vîn xwedî îrade xwedî kesayetî û we milkêleka xwe nedît wê çavê werin bêjin wela hoşeng te sozek da tu nexwediye soza xwe bû lê heta hûn di vî halê hanê de bin xulam û zilam û koleyên apo û qendîlê bin ti carî ez piştgiriya we nakim li ser vê koletiya hanê heta ji me bê ez ê mirêkê bidim we pêşiya we ez binerim ez ji wer bij binerin heya çi derece win kolene û naxwazin azad bibin ji koletiya PKK hûn naxwazin azad bibin ji axura PKK hûn naxwazin derkevin
ji tîmarxaneya PKK û naxwazin derkevin îkaja ji bo çawa bike. Piştî heqwa sal rejîma Colanî êrişî nivîskarekî Kurd dike ji ber ku ez rexne li wan dikim. Tiştê herî baş, tiştê herî xweş temaşevanê hêja ku ew derewên medya PKK hevalê PKK ku li ser me digotin hemû derew derketin. Hoşeng hevalê Mîteyê, hoşeng hevalê dewleta Tirkê hemû derew derketin. Hemû rûreşiya medya PKK eşkere bû. Dema ku rejîma Colanî êrişî mikir. û ji hinek sextekar jî de derî hene bibêjin xwe bi apoçiya şêrîn dike û vegeriyayê qesede û nizefkira çi vegeriyayê qesede. Ez vegerim cem qesedê hey xolî ser mazê ji te fedî bikim, mazê hesabê te bikim, ma tilkurê, ma giraniya te çi heye yanî ez venagerim ez dûrî PKK ketim ji ber sedema. Ji ber ez dûrî PYD jî ketim ji ber sedema. Sedema sereke a ku dûrketina me ji PYD û ji qesedê PKK bixweyî. PKK xwe hel kir, xwe fesex kir lê hîna li ser singa Rojavayê Kurdistanê ye. Hîna bi qerara Rojavayê Kurdistanê re dilîze. Bi çarenûsa Rojavayê Kurdistanê de dilîze. Di vî meqamê hanê de ez dikarim ji we jî bêjim temaşevanê hêja. Birêz Mezlûm Ebdî, birêz İlham Ehmed kesayetiyên Kurdin rexneyên min pir li ser wan heye. Lê ez hazir im wan biparêzim li hemberî Dûran Kelkan û Mustefa Qeres û Cemîl Bayîk wezê wan biparêzim. Ez ê wan biparêzim. Çi qeyse rexneyên min li hemberî wan hebe ez ê wan li hemberî êrîş û çavsorkirin û gevxwarinê xapo biparêzim. Piçekî ew jî piçekî wilo naz bikin ku ne bi tenê ne. Win ne bi tenê ne hema piçekî bibin xwedî îrade. Piçekî bibin xwedî kesayetî xwedî qerar. Win ê bi seda wek hoşengosê bibînin li kêleka we. Bi seda. Win jî ne heya vê derecê tirsa we û ji PKK ne PKKya berê apo jî ne jî ê berê wê. Win jî ne ê berê ne. Win jî piçekî mezin bûne, aqil bûne, helimîne, têgiştine, hêza we çêbûye, têkiliyê we jî çêbûye win ne bi hewcetin. Minneta we li ser apo û bavê apo. Minneta we li ser PKK û bavê PKK. û emrê xwe divê rêxistina hanê de qedande îdî bes yanî. İdî bes e. Kan piçekî ji xwe re bikevin yanî min piçekî wilo cidî axivî em niha hinek heneka bike ji xwe re li mintiqê PKK binerin. Jiyan bê serok nabe. Ev çîrok mîrokê hanê hemû ji bin serê qadroyên Bakuriyê ku li Qamişlo ne ê ku li Rojava ne. Gelê me ya Rojava ji PKK û ji apo of bîye. Hûn zanin yanî çi of bîye yanî îdî nefret dikin. Nefret dikin ha ev tiştê niha tilîlî û şabaş û jiyan bê serok nabe hemû derew e, hemû xapandin e. Ne rast e. Nera apo jî ev foto moto video jî jêr diçe û li cem mîtê ji xwe lê binerin ez çi qeyse tesîra me etkiya min li ser kütleya Kurd li Rojavayê Kurdistanê ez serokên newewî me ez xapo me ez apo me ez îna birêz apo me vî mintiqê hanê niha ew jî tê xapandin. Ne rast e ha wilo tenê xelkê dertînin û tilîlî û şabaş û zaroka û pîreka û jinika û keçika dertînin û
و كان خوا يعني بخابو دكن عيبي شواره قالي ما قلناها بس بوان تشيرو ميرو كي ارزان بوان دروشمين ارزان كردا بخابينين چی کرو خوشکا هیجا برای هیجا ون هاتن جیان به سروک ناب چای جیان به سروک ناب دنو تو نها دا آپو هات کرتن اوا ایک وی چاغی د پازه سباته ده چه بوی انا عمری 25 سال 26 سال دبکو زوجیش زاروک ایکو دنو تو نها دا چه بو نها مزن بوی و خوندنا خو قداندی زوجی و زاروک آجی چکری و چای جیان به سروک ناب بسري بخيرا فيش في جيان بي سروك برخشه بحصا سروك خابو ديكم يعني شي وندروا لكيدك وندروا القدكن وند زوجن ودبن جيان بي سروك نابه زاروكا تينن جيان بي سروك نابه خوارني دخون جيان بي سروك نابه رادزين رادبن جيان بي سروك نابه دچن توالتي وتين جيان بي سروك نابه نقوش دكفن صاغ دبن جيان بي سروك نابه كورو بس دروا بكن شوا ما جيان ون شوا دمشن هاد في لقاء مشلو افتليلي وشاواش وشي جيان بي سروك نابه افقوا صال 25 سال 26 سال شوا جيان بي سروك تشيبو وخوش تشيبو جيان بي سروك نابه شوا ود النوزدي تيرمه هيدا شورجا روجافا افا وشوره شكل دار خص بي سروك سروكي ود ناف قاش ود ناف چار دیواره ده یو شوره شکل دار خست والهمبري داعش وشاركر وتيكشو وداعش تيكبر بي سروك شواجيان بي سروك نابه وهنرجها ولاتو شيرو هنديش ور كليب قليب ملي باتشي دك شواج بجيان بي سروك نابه اما مروان علي هالبسدواني كردش مهرجانا هالبستي لقامش لو لدار دخل شواجيان بي سروك نابه مروان جوان ربيش بي والله جيان بي سروك دبي عوام هالبسطة دخينن ولقامش له وروش باشه ومالا خودي آوا وخودش مر قصدي بباريز نخافو شو جيان بي سروك نابه خالق دچنوتين وجيان برخوش دچ جيانا روجاوائي كردستاني دتنگايي دي جبن سري خاپو پارتیا خاپو دجواري دي جبن سري خاپو وتفقرا خاپو وقادروي خاپو حقيقية خاپو كنجي ام جوان خلاص بون هنا ويجيان خوشتر بي جيان باشتر بي خوشتر بي رنگينتر بي آزادتر بي جيان بي خاپو ما حقواسا خوشه ما حقواسا آزاده ما حقواسا رنگينه ما حقواسا فره وهينك و دم سورون وهنجفه باشه ليفر استهداويا في خلقي حتى خلقي جيلند ناوا خير وخوشي وآزادي بيخافو چي ناوا جيانك خوش وآرام ده بمينن